Srebrenica, danas modern grad, jedna je od najstarijih naseobina u našoj zemlji. Bogata nalazišta rude srebra, nepregledne šume i obilje vodenih izvora privukli su ljude da ovdje osnuju svoja staništa. O tome svjedoče mnogi tragovi prošlih vremena. Ovo se dolazilo da bi se živjelo. Sad, ovo se dolazi da se umri. Srebreniška občina je pred vojno veljala za razmeroma mlado. Dobra polovica njenih prebivalcev je bila mlajših od 30 let in približno vsak šesti je živel v mestu. Živio sam u selu Likari, nedaleko od grada Srebrenice, znači 7 km od samog centra Srebrenice. Pa živjelo se kao u cijeloj Jugoslaviji. Živio sam u radničkoj klasi, odnosno u radničkoj porodici, to je ona srednja klasa ljudi koji nisu ni previše imale, ali nije im ništa ni nedostajalo. Živjeli smo ja, moja 2 brata, 2 sestre, otac i majka. Školovali se, bilo je sve potpuno normalno. Čini mi se da smo se više družili i više prijatelja imali drugih nacionalnosti, većinom Srba, nego recimo što to djeluje da u stvari mi nekoga mrzimo ili neko nas. Tako kot je veljalo za vso Bosno in Hercegovino, je bilo tudi prebivalstvo Srebrenice pisani mozaik jugoslovanskih etničnih in verskih skupnosti. Sve do 1991. ja sam boravio u Srebrenici dok nisam otišao na odsluženje JNA u Beograd. Po povratku iz Beograda, tačnije nakon dezertiranja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, tadašnjoj, ponovo sam se vratio u Srebrenicu gdje sam nastavio živjeti do početka rata.